Ora ku mitawa dating jesung aya mi ako mi sa pinta. História ta kung mi mayor nang prometa ta kaya mi bay un deporte, mabisa na mi que pinta. Nandusan, no, nang kaya mi bay un deporte, mabisa no, mi que pinta. Anto, mi nunca na bailas, dus ma decidi di pinta mi mesma. Comisa a promena sketch ku patlot prome. E después decidi di pinta mi prome canvas ku tawa to un koala e ma pintele prome ku oil painting. Mi ta sinti ku arte bonota sakele for di bo mente, ni bo coração of ni bo alma. Mi ta sinti ku dor di just sinti ku el life force ko boting den bo mes, ta ayudabo sakele. Ito hong algo ku ta pasa, of algo ku bota just hasi. I bota just koi un pencil den bo de mamang, e ito just vai. E automaticamente bota saca algo super bonita. E di esse me sacando e bota sinti ko bota sacando un parte di bo mes ku normalmente hene no sawak. E escogencia ta ku hopi hene no tari para ku rondi nanting asino hopi vida anto anos tur ting bambisa ting ku ting pluma, ting ku ting scales, ku pisca, ting diferente cuero, nos tur ting un diferente forma e nos tur ting mane el life force de nos. E hopi hene no tari para esendo, hopi hene timbia ta maltrata bestia of futuro esendo. Naturaleza está algo hope bonita. Então nós está just tur caminha. Nós está passado em mata, nós está passado em bestia, nós está passado tur caminha. Nós tur ti life force. Me te sinto que miho expressava mes maneira como quer. Arte tá algo como não me cessa é história de jebo, não me estressa precis compasi, pessoa arte tá algo honku eta waru sacar for dibo. Papo saque den tu sorte maneira. Just siga o que como quer seguir. Então, nunca stop, nunca give up riba je. Mi te invita tur hene de rubo support. Papasa na Chaskrel, na Yaburibari 26B. Era botawa mi exposition di quadra. E ja, bing admire e si tambe ti artista na e foran ku quer bing wana of que bing do namin consejo, please ta welcome.